الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini, Rabu 11 Juni 2025 Masehi atau bersamaan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cakwisan ba'da sholat maghrib nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Saripudin Yakub MHAI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إن
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعبد لا إله إلا الله لا إله إلا الله نقصد لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah malam hari ini kita kembali dapat berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini. Dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wala kulli niyatin salihah wa li hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, pada bahasan yang lalu kita telah membahas bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Mengacu pada surah Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwa fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an itu kepada hamba kami yang kami pilih. Wa minhum zalimun li nafsi. Maka sebagian dari mereka itu termasuk dalam kelompok zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, sebagian dari mereka itu pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Sebagian dari mereka itu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan dengan izin Allah. Nah, zalimul li nafsi ini itu sesuai dengan penjelasan Jibril alaihissalam dan direspon oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka umat Nabi Muhammad SAW tapi banyak melakukan maksiat dan mati sebelum bertobat. Nah, kelompok ini disiksa dulu di neraka. Tapi pada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Lalu dikeluarkan dari neraka. Disuruh mandi di sungai yang namanya Nahrul Hayawan. Setelah mandi bersih, diberi pakaian dari surga. Lalu dimasukkan ke surga, tapi di keningnya ada tulisan Al-Jahannamiyun, bekas penghuni neraka Jahannam. Yang kedua muqtasid. Muqtasid ini pertengahan, kata Rasulullah SAW, hisabnya mereka ini ringan dan langsung bisa masuk surga karena mereka tidak bermaksiat lagi. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan dengan izin Allah, ini masuk surga tanpa hisab. Nah, di mana posisi kita? Kita sendiri yang tahu. Ya. Nah, apa masih bisa berubah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia ini mau fujur, durhaka atau takwa.
Makanya setiap tahun Allah Subhanahu wa taala memproses hambanya ini yang beriman ini untuk berpuasa Ramadan. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipardukan atas kalian berpuasa sebagaimana telah dipardukan atas orang-orang sebelum kalian. Targetnya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa itu artinya imtisalu awamirillah azza wajal wajtinabun nawahihi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, yang diperintahkan Allah itu kan yang termasuk dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu yang diperintahkan Allah. Orang yang takwa ini melaksanakan seluruh. Dan orang yang takwa ini orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa ini yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat apanya? Ingat perintahnya, ingat larangannya, ingat yang paling disukai, dicintai oleh Allah, dan ingat yang dibenci oleh Allah. Itu orang takwa. Makanya antisipasinya wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa mengingat Allah. Lupa zikir kepada Allah, melupakan perintahnya, melupakan larangannya, melupakan yang dibencinya, melupakan yang dicintai Allah. Ya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, maka Allah bikin dia lupa diri, lupa terhadap dirinya sendiri. Kalau lupa terhadap dirinya sendiri, tentu wa ulaika humul fasiqun. Mereka termasuk orang-orang yang fasik, yang melanggar aturan Allah. Inilah yang zolimuli nafsi itu. Apa akar masalahnya? Dia sholat. Tapi sholatnya belum berfungsi. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Padahal dalam surah Al-Ankabut, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, sholat yang hatinya ingat kepada Allah, itu yang besar dan tinggi nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kan apa kata Rasulullah SAW melihat orang sholatnya yang amburadul ini, kata Rasulullah SAW, asfa'un nas sariqatal ladzi fi sholatihi. Sejahat-jahat manusia adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Sahabat bertanya, kaifa yasruku min sholatihi ya Rasul? Bagaimana kok ada orang yang mencuri dalam sholatnya ya Rasul? Qala, jawab oleh beliau, alladzi la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Mereka yang tidak sempurna cara ruku dan sujudnya, mematuk-matuk seperti ayam jantan makan makanan, jadi tidak khusyuk ya. Nah, makanya kata Tukul apa tuh? Kembali ke laptop ya. Mari kembali menyempurnakan sholat. Sholat ini ada yang dinamakan dengan ketaatan zahir. Ketaatan zahir ini tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan ketaatan batin. Ketaatan zahir itu melaksanakan syarat-syarat sah, rukun-rukun sholat, sunat muakkad, sunat hayat, diselesaikan secara sempurna. Untuk kesempurnaannya itu dengan ilmu. Untuk memperoleh ilmu itu dengan belajar. Belajar itu kalau soal sholat fikih ini dengan siapa?
dengan 4 mazhab itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Pelajari itu. Ya. Nah, lalu sempurnanya ketaatan zahir belum ada artinya kalau tidak diiringi dengan ketaatan batin. Ketaatan batin ini ada berapa? Ada 10 sudah kita bahas itu. Iman, ikhlas, sabar, hudur qalbi, at-ta'zim, al-khalwat, al-khauf, roja, zikrun nikmatillah, dan syukrullah. Sudah kita bahas itu ya. Makanya yang pertama tuh iman. Ya, tadi apa? Takwa itu yang melaksanakan seluruh rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi dilandasi dengan syahadat dulu. Syahadat itu apa tuh? Bukti iman. Karena ketika Rasul selalu ditanya, mal iman ya Rasul, apa iman itu ya Rasul? Qal, dia jawab oleh beliau, tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan dengan hati itu? Yang tercakup dalam rukun iman. Tu'mina billah, engkau beriman percaya pada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari kemudian, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir yang baik maupun buruk itu dari Allah. Dibenarkan dengan hati. Sudah dibenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Muslimlah dia. Tapi satu lagi, wa amalum bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Ya, dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan. Apa yang diamalkan sesudah syahadat itu? Sholat. Ya, nah anggota badan kita yang bergerak. Karena tugas pokok manusia ini apa kata Allah dalam surah Al-Mulk itu? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, paling baik, paling bagus amalnya. Jadi tugas kita beramal. Amal itu apa tuh? Harakatul jasad wal qulub, gerakan anggota badan dan hati, itu amal tuh. Makanya Allah lengkapi kita ini dengan 7 anggota tubuh. Itu makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Ada lidah, ada mata, ada telinga, ada apa? Lidah, mata, telinga, parat, perut, tangan, kaki. 7. Kalau 7 anggota tubuh itu bergerak, itu beramal. Tapi kapan dia menilai ibadah? Karena Allah menuntut ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kapan bernilai ibadah? Kalau gerakan anggota tubuh dan hati kita itu berpedoman dengan syariat yang baik. Syariat yang baik itu adalah agama. Kalau berpedoman dengan agama Islam itu, gerakan anggota tubuh kita ini berpahala. Itulah nilainya ibadah. Kalau bertentangan dengan syariat, dia berdosa, itulah nilainya maksiat. Nah, zalimul li nafsi tadi banyak maksiatnya. Kenapa? Karena sholatnya belum berfungsi. Kenapa? Karena kurang tertib, kurang khusyuk. Kata Rasulullah SAW,
Innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Allah menerima salat orang yang salat itu selama hatinya dan anggota tubuhnya tidak berpaling. Fokus. Dia sedang konsentrasi berhadapan dengan Allah. Akhirnya apa tuntunan Rasul? Pandanganmu ke tempat sujud jangan menoleh karena Allah sedang memperhatikanmu. Allah memperhatikanmu selama engkau tidak menoleh. Nah makanya apa tadi kata Tukul, kembali ke laptop. Benahi sholat kita, taat secara zohir, lengkap syarat sahnya, rukun-rukunnya, sunat muakkadnya, sunat hayatnya. Tetapi diiringi dengan ketaatan batin, iman. Tadi itu sudah diuraikannya. Sesudah iman, ikhlas. Ikhlas itu di hati. Ikhlas itu artinya tidak riya. Kalau riya itu apa? Minta dipuji oleh orang lain. Apalagi kalau serumah dengan mertua. Ya, ada sholat subuh malu dengan mertua, timbul riaknya itu. Tapi dari hati. Ikhlas ini memang ada 3 tingkatan. Ada ikhlas awam, ada ikhlas khawas, ada ikhlas khawasul khawas. Ikhlas awam itu kenapa sholat? Kepengen dapat pahala. Kenapa berjamaah? Supaya lebih memperoleh 27 derajat. Kenapa tidak tinggal sholat? Takut masuk neraka. Itu ikhlas juga tuh. Karena mintanya takutnya kepada Allah. Tidak salah. Yang kedua, ikhlasul khawas. Kenapa dia sholat? Kenapa dia puasa? Dia sadar sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah ditugaskan sholat puasa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sadar dia. Bukan urusan surga, urusan neraka, itu urusan Allah. Urusan aku sebagai hamba Allah wajib. Itu khawas. Yang ikhlasul khawas itu lebih tinggi lagi. Kenapa dia beribadah? Ingin menggapai ridho Allah. Ridho Allah yang dituntutnya itu. Bukan pujian manusia. Makanya ini tinggi, sudah tinggi nih. Ini Rabi'atul Adawiyah, ahli sufi ternama itu. Ya Allah, kalau aku beribadah takut di neraka, bakarlah jasadku di neraka ya Allah. Ya Allah, kalau aku beribadah kepengen masuk surga, jauhkan surga itu dari aku. Tapi kalau aku beribadah ingin menggapai ridhomu ya Allah, bukalah pintu muhabbahmu, pintu cintamu kepada aku. Tinggi itu. Ya. Kemudian batin ini apa? Taat batin, sabar. Dalam kondisi apapun tetap sabar melaksanakan perintah Allah SWT. Makanya orang yang bertakwa dan ikhlas itu pandai merespon dalam kondisi apapun. Dia merasa diuji oleh Allah SWT. Misalnya bangun tengah malam jam 1. Apa responnya ketika jam 1? Oh, tadi apa? Orang yang beriman, orang yang takwa itu ingat kepada Allah. Apa yang paling dicintai Allah jam 1 itu? Yang paling dicintai Allah pukul 1 malam itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam hendaklah engkau bangun melaksanakan sholat tahajud sebagai sholat sunat bagimu. Semoga Allah akan meningkatkan derajatmu
pada makom yang terpuji. Itu yang paling dicintai Allah adalah sholat tahajud. Abdul shalah ba'dal faridah sholatul lail. Abdul sholat sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, dengan demikian dia mampu menundukkan kenikmatan tidur jam 1 malam. Ya, ini tanda dia seorang yang bertakwa, mampu menunjukkan imannya itu ya kepada Allah SWT. Jadi kenikmatan tidur berselimut tebal, dihembus AC 16 derajat. Makanya paling dipuji Allah tuh, tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Tuh. Ya. Jadi ingat apa yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna sabar itu dalam kondisi apapun dia tetap mematuhi apa yang diperintahkan Allah, apa yang disukai Allah, dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi sabar. Kemudian takzim. Takzim itu hormat. Makanya cara berpakaian dalam sholat itu tanda takzim tuh. Memang kalau syarat sah menutup aurat itu bagi laki-laki cuman menutup pusat dengan dengkul ya. Batas minimal itu. Jadi andainya tidak ada pakaian lain, kain selembar, sholat, tak pakai baju, sah juga. Tapi kenapa kita lengkapi ini hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap wali kota kita hormat, pakai sepatu disemir, ya, digosok pakaian, pakai kopiah, hormat. Coba kalau tidak pakai baju, sholat, apa kata orang di belakang melihat yang tak pakai baju? Ya, dihormat, takzim. Kemudian itu berikutnya nikmat beribadah itu senang dinikmati. Kenapa dinikmati? Oh, kalau dulu kita jatuh cinta ya pada seseorang, ketika orang menyebut namanya bergetar dah hati kita. Misalnya kita cinta kepada Khadijah, disebut-sebut terus nama Khadijah. Tapi ada di belakang kita orang menyebut nama Khadijah, bergetar dah hati kita. Saingan ini barangkali. Ya. Begitulah. Ketika orang menyebut nama Allah, bergetar hati kita. Takut dengan ancaman Allah dan ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kenapa kita merasa nikmat? Karena paham filosofi sholat itu pada hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dipahami ya. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu apa kata Allah? Qusimatis sholat baini wa baina abdi nisfain wali abdi masa'alah. Aku bagi dalam sholat itu antara aku dan hamba kedua bagian. Bagi hambaku dia memperoleh apa yang dia minta. Itu Allah berfirman itu. Wa idza qala al-abdu, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Qala Allah, langsung dijawab Allah, hamidani abdi. Hambaku memujiku. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang pengasih dan penyayang. Qala Allah, dijawab Allah, asna alayya abdi. Hambaku bersyukur kepadaku. Dialog.
Coba, kalau dulu jatuh cinta kepada Khadijah, kepengen lama-lama kan berhadapan curhat. Kan gitu. Jam 10 belum balik. Dari jam 8 adalah 2 jam. Ini sholat cuma berapa menit. Kan gitu. Nikmat. Oh, ini yang sangat dihargai oleh Allah. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, hari mahsyar itu tidak bisa apa-apa. Apa jawab Allah ketika kita mengucap Maliki yaumiddin? Qala Allah, majadani abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong, langsung dijawab Allah, hazali abdi wali abdi masalah. Ini bagi hambaku dan hambaku memperoleh apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Belum dijawab Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Belum dijawab Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai, waladdallin, bukan pula jalan yang sesat. Langsung dijawab Allah, hadzali abdi wali abdi masalah. Ini bagi hambaku dan hambaku memperoleh apa yang dia minta. Baru amin. Nah, ketika amin kita itu bareng dengan aminnya malaikat, Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Kalau paham, nikmat, ditunggu-tunggu waktu sholat itu. Ya, sama dengan kita nunggu malam minggu, nak wakuncar dulu itu. Lagi maghrib lah siap. Nah, kan gitu filosofinya itu ya. Jadi lezat gitu. Nah, untuk itu maka untuk kembali ke laptop tadi, 3 amalan ya, supaya jangan jadi zolimuli nafsi, setidak-tidaknya meningkat muktasid, pertengahan, hisabnya ringan, tidak maksiat lagi. Pertama, amalan syariat. Kedua, amalan thariqah. Ketiga, amalan hakikat. Amalan syariat ini yang melaksanakan rukun Islam tadi itu. Tapi mekanismenya pertama taubat. Taubat ini bersih-bersih dulu diri. Karena setiap manusia itu kata Rasul berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa bertaubat. At-taibuna min zambi kama la zambalah. Orang yang bertobat dari dosanya kembali bersih seperti tidak berdosa. Innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat dan Allah cinta kepada orang yang suka membersihkan diri. Bersih dulu. Baru sholat, puasa, zakat, haji. Bersih dari maksiat zahir. Maksiat ini ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir apa? Misalnya makan yang haram. Nah, ini hati-hati ya. Banyak di sekitar kita ini makanan yang haram. Coklat, jelly itu ada gelatinnya itu. Gelatin itu untuk cairan senyawa cepat larut, terbuat dari kulit babi. 20.000 ton setiap tahun dibikin di Amerika. Di coklat, es krim, segala macam itu. Termasuk kapsul yang dibikin di Amerika itu ada gelatinnya dari kulit babi. Kalau dimakan sesuap saja makanan haram, man akala luqmatal haram la yaqbalullah ibadati arba'ina lailan. Siapa makan sesuap saja makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Sia-sia ibadah kita. Ini maksiat zahir. Pakaian yang kita pakai 10 dirham kata Rasul, dibawa sholat 1 dirham saja haram, ibadah kita, sholat kita tidak diterima Allah. Nah, ini maksiat zahir. Maksiat batin apa? Riya.
ingin dipuji orang, tidak ikhlas, ujub, merasa diri lebih hebat dari orang lain, sombong, takabur, ya, bakhil, itu maksiat batin. Nah, makanya taubat dulu bersih dari maksiat zahir dan maksiat batin. Baru takwa. Takwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Kemudian istiqomah terus menerus. Hari Kamis tidak ada nak sholat, hari Jumat baik sholat, nah, itu tidak ada istiqomah itu kan. Terus menerus istiqomah. Nah, amalan kedua amalan thariqah. Amalan thariqah ini untuk membersihkan hati ini dari ujub, riya, sombong, bakhil, itu, iri, maksiat batin, dibersihkan dengan amalan thariqah. Amalan thariqah ini pertama ikhlas, kedua sidik, jujur, ketiga tumak nina. Tumak nina itu artinya tenang. Kenapa tenang? Ada zikir di dalam amalan thariqah itu. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tawilah hanya dengan zikir, ingat kepada Allah sajalah hati ini menjadi tenang. Tadi itu karena cinta kepada Allah, menyebut nama Allah jadi tenang. Sama dengan cinta kepada si fulan tadi itu, dengan menyebut namanya tenang kan. Tidak direbut orang kan itu analognya. Nah, kemudian amalan thariqah ini untuk limaslatil qulub, kebersihan hati ini. Dan yang ketiga amalan hakikat untuk kemaslahatan ruh. Karena yang menghadap Allah itu ruh. Ruh inilah yang ditanya di alam ruh pada saat kita belum dilahirkannya. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ini hati nurani ini. Ruh itu hati nurani yang jujur, tak pernah bohong hati nurani ini. Ditanya Allah di tempat yang bernama Nu'man pada hari Arafah, setelah dikumpulkan yang akan hidup sejak Nabi Adam alaihissalam sampai menjelang kiamat sudah ada ruhnya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu arwah, termasuk ruh kita ini menjawab bala syahidna, betul ya Allah engkau Tuhan kami saksikan. Kenapa diambil kesaksian? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, supaya kelak ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat jangan bilang Tuhan kami termasuk hambamu yang lalai beribadah. Jadi sudah bertuhan, komitmen semua ruh ini. Cuman begitu turun, nah alhamdulillah kita dilahirkan oleh ibu kita muslimah, bapak kita muslim. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Tiap anak yang lahir itu suci, beragama, bertuhan, terserah kepada kedua ibu bapaknya menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Alhamdulillah kita dijadikan muslim oleh orang tua kita. Muslim ini tadi itu tiga itu. Ada zalimul nafsi, ada muqtasid, ada sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, kita berupaya merubah ini ya dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dihilangkan mau jadi nakal atau jadi takwa. Dan kata Rasul kan la yazidul umuri ilal birru wa la yuraddul qadaru ilad du'a wa anna rajula la yuhramu rizqa bi hatiati ya'maluha. Tidak akan bisa bertambah panjang usia itu kecuali banyak melakukan kebaikan, tidak bisa merubah takdir kecuali doa, dan seseorang terhalang rezekinya karena banyak melakukan dosa. Nah, jadi kalau syarat-syarat rezeki mungkin banyak dosa. Makanya Masjid Agung itu hari Jumat sabaan itu ajaran Rasul itu. Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Bersih dari dosa. Sudah itu berdoa. Nah, masih banyak saya lihat belum berdoa lah sholat. Padahal itu paket sabaan itu 7 itu
paket doanya tuh Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi wa ya Mu'in ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika aman siwak. Itu ya Allah kayakanlah aku dengan yang halal supaya aku tidak berhajat kepada yang haram, dan taatkanlah aku ya Allah supaya aku tidak bermaksiat. Niscaya kalau ini dilazimkan, walaupun hutangmu sebesar bukit Uhud akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Rasul itu. Makanya Masjid Agung sabaan-sabaan dengan doa itu. Kalau buntu salat dari Masjid Agung. Ya, mudah-mudahan dikayakan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wassahil lana abwa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat Isya yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Rabu 4 Juni 2025 Masehi atau bertepatan pada tanggal 16 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan ratib saman ba'da sholat Isya nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Saripudin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء
الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طول عمرنا وصح أجسادنا وثبت إيماننا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم